ассалому алайкум дӯстони азиз. Мехоҳам имрӯз боз як канали кулинарияи Бонуи Тоҷика барои шумо шинос кунам. Ҳар як зане ки мақсад ами шаҳрҳои Россия дар ами берун аз ватанан каналҳои хучуна кушодаистиян оста оста аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дуромада дастгиришон кунед. Мақсад ба 5 кӯдак канал кушодан осон нест. Ҳар як канал мақсад барои хуча як мушкилие дора ки мекушояд ки мақсад ягон маблағе ба даст биёра. Албатта ки шумо медонем ки одамои гудакдор кор карда наметавонанд. Барои ҳамиқа каналошона ки мекушоянд ҳоли ҳеҷ каки намедонад. Баъд дама мебуроянд ки шумо ҳамихе дар дигаро мақсад бирасонанд ки моро ҳам дуромада дастгирӣ кунанд. Анами апаҷон дар шаҳри Москва ба 5 фарзандшон зиндагӣ мекунанд. Инам хеле пухта пазои беҳтарин доранд. Аз ҳамаи шумо хоҳиш кардам ки канали ами апаҷон дуромада подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. Силкаи каналш дар якум комментария закрепит карда мешавад. Ҳатман дуроед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Рӯзи саиди рӯзи душанбе, рӯзи таваллуди пайғамбармон ба шумо муборак бошад. Бисёр савоби калонай шахсонетонам дар рӯзи душанбе. Панҷшанбе рӯза гиранд, медонам ки медонед, шахсоне ҳастанд ки намедонанд. Имрӯз ҳаво беҳад ҳавои гарм, рӯзи паласшӯӣ. Иншоаллоҳ дар ният паласшӯия имрӯз. Фарзандо дар хона чойшона додум. Иншоаллоҳ беаҳамият нестанд, ба назорати хидмат. Мепурсанд ки беаҳамият намонед. Алҳамдулиллоҳ ки якта ҳавайоам қатияма ҳамаи внимания да ҳавайоай. Рӯсто бегаҳ чӣ хел мехӯрен, чӣ кор мекунен гуфта фақат дар пишти ҳавайо даводав мекунам. Ана имрӯз ака ба ираҳи салқинак бармшона ҳамихе паша бисёрай. Ба саҳари рӯз бовар кунед беҳад паша бисёрай. Худое ки ҳамихе гармакҳои хушрӯ куна ки дилмона гирифт ихна ки 1 моҳ 1.5 моҳ тобистон дора бо иҷаи мо. Беҳад ками бадай тобистонаш. ҳозиёра давида када мебарам иншоаллоҳ. Бо омада аз паси корбори хона насиб иншаллоҳ. ҳама бузомон вазбинанд. чӣ хеле шумо гуфте рост гуфте. Дар ҳақиқат ҳама бузо вазбинанд. худое ки як ба ҳами гармакиҳо ҳамаш сабукак шаванд. гӯспандурам як хелеш вазбинай. бисёримон қушқору така ҳайда иҷа бо бисёриш хеле бачачааки ира бине. Машаллоҳ қа медова хел мекуне ки ман медова меқапамаш. бачаш очашаям так набинишам хел вағаз кардан мегира. ана мираҳа беҳад дӯст медорам. Земляника биромадай дар лес ва пеше вақт намешава ки бирамиқа земляника бичинам барои варенӣ. Беҳад бисёр шуда. рӯзочаи рӯсум гуфтаистабд ки биёравем чинем. гуфтам ба и кӯдако ҳамихе маълику пашаи майдаку усбеста пашоин хали хидмонгоҳ паша мегем кум қа сахте мегазан. рафтем барои кӯдако ҳами бовар кунӣ ҳами як авқотчуна як корбора баъди обед агарот ҳами хати рӯз тамом мешавад дига ҳалок мешава одам ҳеч дига намефора. қа манзараи хушрӯ мошаллоҳи дидринӣ. вай мо тамошобинони азиз ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон. ами реклама ма паноҳ намекунам. ами реклама ягон рубл копейки кор кунам. ами рекламаҳои наворҳом кор мекунам. бисёр ҳам миннатдорам аз ҳамаи шумо ки суханро дар замин намонда каналҳое ки дар канали мо реклама карда мешава дастгирӣ мекунен. иншоаллоҳ ки аҷру савобш аз худованди таоло дар намозом дуо мекунем ки шахсоне ки дар ҳаққи ҳамаи подписчикон шахсоне ки бо анами хел дастгирӣ мекунанд мара двойной бигем дубора дастгирӣ мекунанд.
خداوند چی مشکلیه که داره آسانشون بگردونه، اجر و ثوابش از خدای خود بینه. برای شخصانی به فرزند بسیار خواهش میکنن که هر یک نوار رو در دعا که خداوند همه شما رو از این میوه بهشت برخوردار کنه که خانه‌تون هم خیلی سیر فرزند شوه که هم خیلی درهوی کنه که فرزند و قطارک پیش باز گیرن. آمین یا رب العالمین. عدیرم برو مده مینه دوام شد نوار نمیکنم. دوام شد دیگه میدونن شما کجا میبرم. برای یک خلا در دلگیر کننده بسیاری بد گوسپندا برای همیقه انشالله ای خانه دوام میتیم. اینا که گفتم نوار نمیکنم همین خیلی یا در همین عدیره که ما بینش چقدر بازی میکنن دور شید و چوشون به سرشون اومده نمیرون میوین ایسه او رفتین یا نمیرون میوین ای پرهی نمی عدیر و ابرد نمیرون هموسه خیلی نه ماشالله. امروز دوستان عزیز آش بریده تیار کردم. خواستم کمتر با هم در شما فهمانم درباره اپرات به هوایم هم اگر نگویم سرانا میشوه کامنتاریا ای تاجیکستان خریده آوردگیمش در روسیه هم هسته دیده بودم در مغازینه بتوای تکنیکا لپشاریسکا بوده نامش یک بار بسیار پرسیده بوده بعد موجا نایستگی بودن در کامنتاریا یک نیم هزار من دیدگی بودم. من رای تاجیکستان 65 сом خریده آورده بودم سامانی. خیلی تماشا کنید به حد удобный خوشروای ما در محقولای ما پستیانی همی استفاده میبرم. عید مبارک تبارک بر شما عید فطر آمد مبارک بر شما مظهر توحید و ایمان آمده مؤمنان را عید مهمان آمده یک ندا آید برای مؤمنان مژده بخشش ز سوی آسمان روزداران آمده عید سعید آن که باشد بر دل مؤمن نوید روز ایثار است و روز تهنیت روز تبریک است و روز تسلیت بر روز این از اربه که آش بریده ما تیار کردم آش جوشیده است استه یک دونه پیاز پریپراوش انداختگیم پریپراوی که مقصدش همه چی داره که سبزی بلگه ریحان همه چی داره. بعد اینجا وای کردم فرش کردم فرشم خیلی کلا کردم و خیلی گوشت اگر بیرون کنم گودکان میخرم برای دیگه گودکای ما گوشت خرم نیستن. مصطفی تماما در دهنش نمی اندازه گوشت محمد کم کم میخوره فاطمه یک تره 4 ساعت میخوره خودم او دوست داری مخلصی گوشتم نیستم همین مزهش برای کیفویه برای اینکه مقصد ما کم میدوزم چخله میدوزم امیس متریه به همه اویله خودمون میدوزم ده اویله من کم ای مقصد بوده که خورو نیستن شما میگه گوشت بسیار اندازه یک تپت پیچکم خیلی گوشت بسیار اندازه برای همون انسان فرستم. من عیز خانه نستگیر خفه نیستم نستگی خفه نشوی نه خفه نیستم میفهمم همشه
این کلکورا قطی ارد کلکدگیم نککنی ای بوجوشه خوش روک بعد توپم می اندازم به روغن به هیچی هوا گرم بده روغنی کودکا سوز نمیخورن. دوستانی عزیز این آش بریده ما هم تیار شد. به حد بگم چه بگم خیلی سبک خرکی به روغنک آمدگی بسیار وقت ما در وقتی گرمی هوای گرم دارم خیلی تیار میکنم. کودکا که زیلین نمیخورن یکیم رفتم به هر حال زیلین آوردم گشنیچه ریحانه اوکروپ با یک تا پمیدور و یک تا بودرینگ مای دریزه کردم میگم که در طبق خنک شود تسترک برداشتم شونه. انا میخیل انا میخواه آش بریده ما تیار شد. دوستانی عزیز ما در اشتیای طعام کسانی که خود دستیان به شما نیست همچنین این خلطه چکم باور کنه هازی هویشم نکردم هازی نصیب باشه هوی میکنمش تا کم ترک ویمون تا کم ترک آش بریده خنک شدن برای کودکا در کاسه گرفته آب کده انشالله که عبید میکنیم. اینجا بعدی اوقات یک تا تربوز گفتم میده کنم به تربوزهای خانه بسیار کودکا کم خوراک خیلی میدسته کورا وقت هم نیست که تربوز بخوری. تربوزی کلام به حد شیرین بده ای بگیم که اکنه 4 تقسیم یک تقسیم شد 4 کسه خوردیم باز زیادی کرد انا کیوش خالدنگ نمیره میمونم ما انیق به فکرم ایرا یا 2.5 یا 3 روز میخوریم کلونی بعد به حد انا مو در بعد عبید شید ساعت 3:30 عبیدای میخواه برانی سخت سرشید هم خیلی افته شروع بود سحری یک بارین خیلی بارانی سخت سرشید. امروز اکه به فکرم که اگر در اومده نمی شود کودکای آبازی اومده بودن اون روز پالپینسشون از جای موندیان که گرفتم یافتم در اینجا موندم ایادم برو اومده بدرورم زلینکا آو خوردستنکا خدای که اکم خیلی بورد تو پگه رو بورد که امی اگر رو چمو یک سوزی کشتر شوا ماشالله نیچ خیلی سخت چی سویتامو نکشتن مودا برون که ببورد تندری چراغت که بزنه سویتو را سرازه میکشن نکیم بیرون 28 گرادوس گرمه خیلی منظره زیبا بارون به نهایت من دوست میدارم بارون انا بعدی بارون من برو آمدم پلاسشوی پلاسوی زپاسی خانه را کم کم میگم بوشم تست تمامشان کنم به حد بسیارم کودکو هم من اینجا آوشپک دورانه که هوامون به حد گرمی بروغه فاطمه برو تیزده برو از لذتی عمر به
افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی بمر شدی بشی طبیب افتادی ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود بر نفا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری منو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای тамошобинони азиз бисёр мехостам аввал то охирша навор кунам лекин ҳам хе борон боридестай намешавад штатика монда муҳаммад ошапак дорам ба шлабра борон боридеса телефонам тап тар шид гуфтам вайрон нашава гирифтам шайтай борон дар штатив буд берун борон боридеста майда када борон боридеста дар телефон ба фикр маълум неста лекин боридеста фотимара телефон ма додам дар тай навеста ки дар инҷа моро тамошо дораву аяла мультик дидесте Прячется. тай навеста фотима فصل خزان رس اومد тамошобинои ина хуна бине дастам да ҳамо паласа кашол кардам танака дромад чанд боши шуресам хомшиқол накадесте А теперь буду. дӯстони азиз ина мо дар ҳоли шом нашида ҳаво аврай торик тофтесте лекин ҳоли ним соат вақти дига ҳаста инаи паласа шуштум и бигем ки удачна ҳамиха хуш рӯ кашол кардам ша ягом осеб надидам анаи паласа бинеку як лавакуш каҷалай дига усу шахамағам надодум ҳамин паласа кашол кардам ба вазн омад да ҳами дастам зад дастам да ҳами тӯнака ине була ки тӯнакара бине чӣ қадр тезай анаму тӯнака да дромада дастам дига и параша дига нарасидамаш хулоса ҳамихе дастма бастам дига нарасидамаш бо баъди и онавай дарошкая шуштум катину паласчаҳаки баракаш бо яктай дига монд бо якта дута сета ҳоли мондагиай бо иншолло ягом рӯзи дига имрӯза влогмон инам хали ба анҷом расид хай ҳазор бор шукр ҳамин қаштам ҳар як чиз сабаб дора иншолло ки ба хайрай тамошобинони азиз раҳмат ки то охири навор бо мо будед ҳатман лайка биҷиқен агар видеои мо барои шумо писанд бошад албатта ки кадоме ки подписатсия кардаги нест подписатсия кунед дар канали мо иншолло ки пушаймон намешавен то наворҳои оянда худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад худованд нигаҳбонатон